характершо шинос намешавем. Хай қалам амро кунаматон. Хай майли бисёзоракати биги. 889 14 Алло. Ассалом, стоматология Халидбек. Ман администратор Мадина шуморо хуш мекунам. Чиқор стоматология? Дигона дигар сози хуби охи. Соз дигон гаштем тичхе. Ичнем ба чанда келин кофтестам. Инку я пеш хилат биём. Я галт дори ва я балбал мадорум. Мегум ки ҳам як сара ду сар канани зиндаги кунам. Чӣ гуфти дигона? Дигон, ҳамин як духтар дорум, хида кида метам. Ай, коракни бо дигар чӣ хел зур мешавад. Ҳамин духтарата як солай надидаям ки я бо фаёчка бинамаш. Майдаш. Шодона? آماده باشه جان خبری Хозбон Шодона. سلام علیکم سلام علیکم پاتیشکانی عزیز نمی خلاشکا و سقالی آمده گید اگر یکم تکن شینسی خیلی نیستی چون برای خودی خلایا؟ نه نمی خلای چی خلاصه نمیخوام انا خیال میکنم اما کی ما جمشیدی علیم بخدو آخر جان داشته باشی خور نمیشی. انشالله نگاه کن ادنایی که جای رفته سن تغییرها رو از بار شی چی نگاه شون که اینا بچه چه فرمای امریکانسکی گپ خواه فرما آخیر نداره ای ردنون نگاه کن الو بچه اومده سن ایده بردار گاندم کی میدونم به چرا به این نیوز دادن اکا داداش کجا اینجا خالم دی هزار آمد کلام من یکا پناه بخدم آدم خوب بدایده بچه این پلوی مکنی؟ خیلی کاری خوب کردن یکی تشویق در کارش میشه یا باید دکو میگه افتابک بر اومده ای هوا میگه چه خیلی افتاب بر اومد شمی ما سهر شد نه خیلی نه خیلی افتاب بر اومد افتاب بر اومد جوان در اومد بگی ای دختر بیس کجا میره ای بی کجا خودمه کدام خونه پیچر میرم زایبات او تو ای کجا میدونی پیتر دک جا دای بین جنگل زکات دیدی؟ زکات دیدم زکات پیچر ما دوشنبه اومدم با چی اومدی؟ خر اومده کنی خر با خر ماشین زدی با خری مردم اتت ای مرد خر چی دا کشتی؟ ای تی رفتی خونه ما که ما رفتم کجا خب بی؟ ای اوجا اوغونوی ای نه پیچر اوجا جنگ ای پیچر نراو خلاص شدم ای کلاسر خکم رفت میرم Алло, الو جان اومده میتونین یا کی نه؟ نه سرجون بخشیشی کمتر کرون بسیار اومده نمیتونم خب من شما آه جان چخیر ساس خوب سلامتی خوب ساس چه کردی جان؟ دوست داشتی نیومد؟ نه امروز نمیتونستین اومدن خورشون زیادی بعد داید گفتن که امروز نمیشم آره ده چی؟ اومده سه روز ممکن برسن این اومد جنیمه چی شد آقا؟ این هم اساس هایی ترسیدی اومد؟
من کسی رو میگم که بدیل هزار دخترها بود نمیکنم. اومد چیز رویه. Salam alaikum. Salam alaikum. Chikali? Vesh ashgan khire. Chu kulobi khid nesni? Va. Instagram dori? Ne. Chikal nadori? Ina bako sakazum. Kubiyo? U ish ku blokirovka daj telefona. Instagram'at ku? Var biz çikolata yine var. Подписчики ку, ты вах подписаться каги ку. Ты на уровне мора тамошо мекни. Моя хире Instagram наведра подписаться мекни хире дамакадум. Хидат албар фромуш кадия. Ва я хире бисар. Хайна соеби духиш дижура? Ямне зинда баша кадум. Арака чи тавсия дори барои подписчико? Подписчико зинда баша севачо, ман андарани кормондая, харакат кане севачо, ан сат якара. حرکت کنه سعی کنه بیاین دخیاتونا دخیات پس بگیرین از دخی را گرفتم کرده حرکت کنه سر راستا تعجب میزنی سلامت باشی Кидать привыкну. Сразу на все. Direkt одна из них. Ось будь шумек на уходу. Я на будь чекаю по назаки. Карен ксения. Автомобиль то сайдат мекну. Ай молча. Салам алейкум хамада. Я думаю, че маме нашот бачо хумуга да ошибаться кагел. Бачо серьезно узрезьет. Ма бовар намекард ки шумо маро ихе дӯст медоред, ихе нағз мебинед, честно, да. Медонед чи ба ман мегина бачора пурсед ки бачо тенҷия ихе флаги Ҳиндустонаро ки медонед маро чи гуфт? Маро мегӯяд ки ту ранги ҳиндиёи ва очаи ё чи хел кардан ки ма дар кӯдаким ҳам хел бандиҳои индиския, ҳам хел актёрои индиския нағз мед Шоруххона гӯш мекардам, ҳам хел дар байдашта хел чимакчало рақс мекардам ба худа ана. И бачо чи хел хит кардан, чи хел маро нағз медида будастанд ки ай кӯдаким ҳама чиза кофта ёфта ба ёдшон омадааст. Вақте ягон одама нағз бинӣ ку ҳамаи хотираҳоша, кӯдакиша, ҳама информатсияро мегирӣ ку. И бачо ҳамаш пашти маро флаги Ҳиндустонро кард. Ихе маро нағз медида будастанд. Ва чумо шумо да гап надорам бешхи. Мои родные, ма больше шумо да яком гап надорам. خیلی که میدونین ما вже سیم برای کارت تینکوفا реклама کردم و یگام کس شکایت نکردای و ما هم میدونم که 90% подписчикои ма беруни ватанаи ғарибидан кор мекунанд ва сумхона роӣ кардан бисёр мушкилиҳои ба картаи тинкоф мушкилӣ нест. ҳозир ман шумодан мефаҳмонам. картаи тинкоф блека метавонад шаҳрвандои хориҷӣ низ дастрас кунад. با اون شما میتوانید مبلغ را به کمیسیه به تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای اتحادیه دولت مستقل انتقال دهید. کارت تینکوف با دیزاینرهای نوش اصیل که در پسیان ماندگی میتونید بدون درخواست کنید. کارت با سراسر روسیه به شما رایگان رسانیده می شود و شما میتوانید از تمام بطری های آن استفاده برید. امکانیت انجام دادن انتقال فوری تا 20,000 روبل در یک ماه به کمیسیه با قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنیا با رقم تلفن توسط برنامه. شما فوراً میبینید که چقدر مبلغ با پول ملی به کمیسیه پنهانی به قبول کننده می آید. قبول کننده می تواند فوراً پول را به رفتن به بانک استفاده برد. حساب خود را توسط انتقال از کارت های دیگر یا پول نقد رایگان پر کنید. این چونید به یک کارت میتونید که معاش گیرید. پول نقد را به کمیسیه گیرید تا 500,000 روبل در بانکمات های تینکوف تا 100,000 روبل در دیگر بانکمات ها. اگر زیاده از 3,000 روبل باشه. سلکه که ما در اپسیان موندگیم میتونید بچه ها بدروین 6 نمودم خیلی کارتای لبایش که تدا مخولای زکاس میکنی میورا به خونتون میرسونه به یگم سوم دستافکش هم داجه به شما دستگیری شما پیش رویم. سلام علیکم کاکلا اهو ماهو چوتکا همه تینجه